nontu inywe na romba riu agwata ngiri 800 Kalonzo aja gutuika gugucamurana ura gwacamuranirwe Gacagacere giciaca yaumire Raila aja gutuika prime minister Kalonzo no aja gutuika vice president mwakene jo 2013 antu bauga ona Raila aratimirite gutuika president na kanini atimire na kanini u na Kibaki na ndigetite iriawe nwe Uhuru Kenyatta bagwatana na William Ruto haraka bathithia ticket ya president na ya presidential candidate na running mate na mirithangia mpwi rungu rwa ngwataniro ĩrĩa etagwa Jubilee umwe na TNA ungi na URP bagwita bachinda kairi bagwatithania bachinda kairi nyario Raila atimirwo kanini guchinda o kairi ntu ciari kura 5.8 million na 6.1 million nukuona Raila ena 5.8 Uhuru aria 6.1 nukuona kairi atimira na kairi na kanini antu bauga 2017 kinyare irio kairi kinyare ikuringwa achindo kairi tainya kotini bagwita kotini koti uga kura iu itarungamirirwo bwaga icokerwo kairi Raila tweu akorega kurungama riu ria jairi kura ikuringwa Uhuru nandi riu nontu Raila atinde bene agukuruka jeka atikurukite agukuruka kura cionthe Raila tweu kairi akuthithia handshake nae na Uhuru bagwita 2022 bagwita ndebene kairi akuromba kura riu antu bauga riri nontu Raila atimirire Kibaki na Raila atimira riai na Raila atimira kinya ria Uhuru riri nandi Uhuru nontu getite nontu aromba kura na aria gwetu etagwa Murithi Nkongi aria slogan auga ni riu Murithi Nkongi ni riu aina chandaka cia auga ni riu cia mwira ni riu ringi nandi ni riu auga ni riu chandaka cia mwira ni riu ringi andi kinya Raila bantu bauga 2022 ya Raila ni riu ndabene mwira ya mwira tiriri nandi na nyachukura iria ati agwatire na agwatithanirie kura 6.9 million Ruto no agwathania 7.1 million kairi kura inkai muno iria achindi acio antu bauga Ruto no mungentu atitaitira Raila ari Raila nyango akauga ni umenye Raila Ruto wengo nyakera Raila umenye ni te Uhuru uria makagia ni utiumba makia antu bauga Raila bobo kugeta bure guthira riu ringi maandamano jaringwa bachietaniria maandamano ne antu bacamurwa bo muno ria mwisho bambiria batiga gwitana mzee wa kitendawili na Ruto bambiria gwitana mheshimiwa Ruto my friend my brother mheshimiwa the former prime minister president uria mwita ule mzee wa kitendawili ambiria kuga mheshimiwa the former prime minister my big brother nginywe Raila ambiria kuga mheshimiwa Ruto one kuma Ruto ni janyo mwera riu ringi Obasanjo batirimane Mombasa bari jathire maandamano jathire kuma una nditeka baronero betite kuriungira Museveni bo bairi bari bo bairi ndegene mwe bakinya nthia mwe betabo na Museveni amwe bacokania na wona tu uria bakwaria ukona ukama baute antu gumba kuga beno thuno buriku na njira ngwini ukwira atiri wanasiasa imbitichieri nyarimo batithero bena thina gatigati kao kinya nini kinya ukona muntu akirungama akiaria na ururu muno iguru ria ungi kana akiaria mbaya muno iguru ria ungi menya bau batena thina lakini batu ya thingati bao itu twi thina gatigati getu nukuona gatigati getu ukethera antu inya barwire barumana bathurana kubono kure ne nthiru nontu mona supporta Raila ungi akisupporta Ruto kinya na aru ambuga batearagia uthugura bekire gita riu no butwire lakini ukona Ruto webe thutandegene bakera thuta atwariungire Museveni bageta bakiaragia bacoka bakiaragia na bure au butira na inya muga kanywa nyankethi kanywa butigita ata kuonania uria bwa mbere maturi athingati ba wana siasa turi antu bari tu bataku
Awa kurita muno. Bagitete bara na boyu bwirite utukunura metho. Yani ni upaku bwa gisiasa. Ni upaku bunene muno. Koguo tubwirite kurugura metho tukona ikethirwa Ruto thai na Raila ibo bakuruta ndegene imwe. Bageta bakiaragia mwanka Uganda bakona Museveni bare amwe bagacoka kairi na ndege imwe bakiaragia gwatuika thai Ruto no tongeretie nwe ukanominate Raila gutuika chairman wa African Commission nago muturi oku nuntu bwariganirwo na supporter Raila nago no supporter Ruto kana na supporter Ruto nago no supporter Raila inyankethia kanyuo tigitate utemwira inya bwatirimana no njirene omwe agakorukira muthiene jongi hungi riu Ruto na Raila bethuta ndege ne bagetai niguo no chobwirite inya gwicokera wachiuria atiri kinya nkethora ndiraritia au nyuma ri no mpendere kurita bantu babembonagio umbere metho menya na ukugea umenyo buriku bu imbiti cieri nya rimwe nya Biblia ni uga mwathani na uga antu baba bari uri kwaga umenyo wana ndi ukumenya ukaurira ikairi inya mwathani atikurekera na ndi tucokere siasa nacio iria ciambiritie kuringwa Raila u twatarira antu gituminya tubatara irore yite safari u yonte gisiasa ikenda tumenya atia ikenda tuonia antu Raila kanya karia aragwatirite siasa ni cia Kenya ati siasa cia Kenya Raila akaritwo itigara na kianya gikinene muno siasa ni cia upinzani ruterene rwa Azimio no rabatongeretie ne rari engine na Azimio na ndaya aria bagwatata no gatuika mutongeria wao muntu gwitwa Kalonzo Musyoka ariuga ni riu Martha Karua amwira ni riu ringi riri yakwa ikiri utongeria ne bwa Azimio bara bakwenda gutigwa batongeretie Azimio kwina Martha Karua na Kalonzo Musyoka Kalonzo Musyoka kauga we kuma Raila arombere kura cia president mwaka ene jwa 2013 2017 na 2022 aturo musapota na kireta atuika running mate 2013 na 2017 achoka 2022 gwatuika neta itere Martha Karua atuike running mate Martha Karua 2022 atuika running mate ariuga kimaita jo jathatu utiita ginya rimwe ataretera Raila kura cia kamba na areumite akwicionthe aya abakoria na ndikenda Martha Karua agitabura ri ikura ingana aretere magacoka bakauga Martha Karua te athingati kinyari bono ntuti kura aretere Kalonzo ne rantu bawe ni Raila bakamwa akabera mweni nyari uringi bakamwa agacoka akabera kinyari ri nyethro antirani mid wawe twenio Raila kura cietu na bakamwa kuka antu bakalonzo ni ubakuga Kalonzo na nenkero tongeria bubu Azimio Martha Karua no ariuga no ntu no ri running mate Raila gita riu rira baromba kura iu ni kumweria nwe wari deputy Raila kinyotongeria ne bwa Azimio akauga kwa una ndike ja gutuika mutongeria gwitana no ri deputy no bwirite kujukia gite kiu gyo kimpio gyotongeria kuna na bangi ja bajo bakuga kethora Raila kumobo te muntu ungi bagatambua kire Azimio no bwirite gutuika mutongeria na presidential candidate kiama kia ODM kinya uparanya no kuma na ara bo stand tuikite deputy party leader kiama kia ODM bali na jo nyao bali wana ndiba nenkerwe kiama batongerwe na Raila bali kire njara arombe kura cha president uno uko kadiruterene rwa Azimio ruterene rwa Kenya kwanza naru ende bonde ibonde ibo support Raila muno lakini kule antu bange baithikirite na batumba kuririra mbere mwingi nuntu bakaja kurira nabo bakaja kuonekana ukira gitura mathuganio ne jao na korone ciao antu bara betagwo abunge bana aria bonyanza na aria Raila umite na aria kungira Raila thairo na thingati baba ingi batiuragia Raila baingi batiuragia Raila arochinda arora gochinda bunka ke ari ndebere na wina tigiti kiama kiawe ugeta uge si baba tosha cia kuingana cia MP si baba tosha cia kuingana cia senator si baba tosha cia kuingana cia women rep si baba tosha cia kuingana cia gavana na ndi baba nya cia senator nya cia MCA na ari na thingati baba ingi na ndi antu bo bakumenya baba ethero atinde bene bakethanira muringi kure ria muntu itindikite kiao nukuona riu ringi barachura na egoti ria Raila muntu akathurwa kinya uri muntu wotheri
no Raila ari history ya gutuika kinya uketha kwithirwo tina antu bati ukwenda na areke athingati bawe ageta abera hapana kwi muntu uria bakwenda tiganeni no thureni bakamwigua na thithiritio muntu wetagwa James Orengo gitari mu Kenya etite monka nomination cia ODM tumenya Orengo kwira ara gwita kiamene kia SDP abathama Raila bakarao miaka 5 akuja kuona Raila ugukejo mwebero kuthire nyongo ne Professor Nyong'o na ara kwebera Raila gitari mwe eta nyawe kiamene kia SDP na riu rio Orengo aromba kura cia president na SDP nya Raila akiromba bakwija kuona bagire bagainya ite biao no turi goromba gite gia president na gia kwikatiba ene ria nkuruteije twine othai bagire bagainya biao bia MP gukara o MP one miaka 5 kiuga ethira bondo bari bakuinyia beja bathika bacineka kibaba Orengo ejethera kwi muthako urio mwakene jwari mwakene jwa 2007 muthako uria au ari muthaka very young akina aria akanyamugo na nomba kuthiuruka muno etagwa Steve Mwanga nenda ticket ODM beta bagwita nomination cia ODM ugenye kumu disqualify imole ya PNU ate bwirete oringro kura cia nomination na ari disqualified achindo Orengo kura ene cia nomination ya gite kia MP ugenya na nukuona unu antu bakwenda ila bera ari muntu uju ari tiketi ne Orengo na kunengera Orengo tiketi Orengo etachinda mwari Orengo atauma kwina Raila kinya boko kinya mutano ngina oburo gitabia gavana bikwamberia korombo urio gwatuika kwina William Oduol antu bakwenda muno na usi aya county ira Raila umite na kwina kinya Oburu Oginga mutano ngina na kwenda gutuika gavana nao uguita kwareta gacagaca gwa camuranwa Raila ajukirie namba abera nandi namba 1 na namba 2 no ntu babo bacaburana mutano ngina na William Oduol utwe tukanenkera tigiti kibo na ibo bacindana ira mono ibo bari mbarathi ira ciari macindano ne jauja nomination ya ODM ajukia namba 3 abera uno bukaringira kura cia gavana na antu baringira namba 3 ire namba 3 amunenkera kura cia gavana kinyethoro nejere gwa kunenkera mutano ngina nomination yeta yala nyumene William Oduol eja kuro ni Orengo arejere omujukia muhethia running mate watuika deputy governor na inywe bariga no kairi boi barendo mwite nyiba mwimpiche taisenete mutaikire ya njona agitai kwa nineve nandi Raila na ijikene na antu bawe uria siasa ciawe baingi kwi bara bagwa bunkaki ndarungama Nairobi ndauga Raila agatongithio kura ciakwa ikung'ana inyote ngugimbitite ku MP bau senator bau governor bau women rep bau batura gucurana igoti Raila kenda bathuro na Raila aria athingati baba ingi antu bau bakwirite ndene jatha moci Nura batenda ikuga lakini batiumiria kuga nuntu bakeja kuonekana bura bwitharo bwi nkorone yao ti Raila muno guchinda ali ja Raila kwithirwo ari ndebene kenda abateithia guchinda igwe kabuti kau gakauma mugongone jo Raila ina ndera Raila atia gaika nthi ni ubakura bakainda ngonkoni bas no menye bau no bo kinya riri bara musukuma bakiuga Raila nowe presidential candidate wao nuntu muntu ja Kalonzo arirunge ko ya Azimio Raila akarega kurungama kinya bo mathabu jao ja kuga Raila tosha kura ikang'ana ja kuthuka una ndi nukuona no bonya bo bakorera ndene lakini bara bange benda ira Raila manto amega ibo mu support muno na iba guchumiria kinya Azimio ne rutere ne ro Kenya kwanza na ru kinya ru na bara bagwiritwe muno na kwina bange kinya bo bakorera method ya gite kabo ndene no ntu batenda ntu bajona mbere ma gatuge William Ruto Musalia Mudavadi ba supportete Raila muno William Ruto ari president menya no nyoka anenkaniria gitore Raila no kumutetheria kuringa campaign no kuona aramwikiti nya ki Museveni na Raila batendene mono Museveni nyike tumene Museveni nyana support Ruto kindene
nontu bwa kwithirwa kinywe Museveni ari antu ba mugongo jwa Njaruo bamuchumbura inya Uganda na ndi nona aje Raila akeja kujukia giti Kenya ombo bekire inya muno no menye Museveni is a lifetime president nontu aere president kuma 1986 na ndi nakira mbira 1986 thai tukwaria na akwi miaka 30 ana baba Museveni batonere ati president bas na ndento Museveni manya 86 na thai 2024 menya tuitara miaka ngana miaka 1990 mwankira thai miaka 34 miaka 38 na ndi ngere ngi nau miaka 38 miaka 38 ari mbio ari president ko unateka kwende yetete kumarua Museveni nakira muntu eja gwikira antu bau bamugongo jwa Njaruo nakira Raila eja obekira inya bamuitagite ne koguo nontu bwa gitumi kiu ati mwendete muno na iketu mwene kurene nthiru nona Museveni nya jataitha atombo jaitha mono iruto akwenda kiribo bairi ko kona Ruto etete na Raila ke Museveni getete kwira Museveni bi muntu utimwendete lakini riri tumuitikirie kina hariko mare iguru kou nukuona bau bamusupportete muno Musalia Mudavadi nontu no minister Kenya wa mantu jao mendiguru ya Kenya no tongeretie campaign ya kuoneria ndiguru wingi si support Raila cha Africa una musupportete na nyene na nyothikiria thingati baruto bara baingi nya bakemani chungwa bara batura kuba ile mzee wa kitendawili bara bauga turenda umwikira wiri barone tumwikia bondo na ndiwe muthutithia ndege na bamwikia African Union Commission ni bagarukite bambia kuga lakini kule antu kinyabo bakorera jechoka ndene bwa mbere ma ukona Jagachagua kugura igwa kiuga ugachora igwa kiuga bora ira mbira ntegetwa Gachagua kiuga kweli Gachagua mtoto wite ite muringithia muno ite umwaka nyaka rega kuuga nyamwere ite umwaka na te Gachagua ki ni antu ba mugongo jore umite jo giku na kinya Mount Kenya iri onde ni untu bwai no antu ba Mount Kenya nabo kwenda bona kure kumeneria Raila bwa mbere makinya bu bethero baiji ate ukarunga muka ugo ore Raila athuki kura cia kwikongana bui bomwe na kule antu kinya ngugia butia kage siasa na kumeneja bangi kule antu rira moi Mount Kenya utiro twaga muntu ure tukumena tukiuga au siasa ne kumegitara moi bunu ukuthukia siasa cietu uno mundu wetu gi siasa uno etu rwano uno etu tangarira no atikajukia giti ni ututuro Mount Kenya gitara moi yari moi no antu bauga no kuthukia uchumi wetu no kuthukia kawa no kuthukia ibarabara ithuki ni untu bo moi ne kurubetu bate kwa matha ni untu bo moi manto jonde ni untu bo moi kinya nyampempe itikwa irabo ega ni untu bo moi bionde untu uga thina cionde tona tukauga imbio imoi na ndikuri wa siasa bara bakite siasa ciao na kumeneria moi antu betagwa Paul Kifugi Muite antu betagwa ba Alfred Nderitu ngore omoya antu bakoigi wa mwere uri ona basubukia moi akuma githina barathira moi akuma githine barathira kabisa nontu nabo batare harutwiro rungi ikomeneria moi ruru ari rutwiro kura cia wikangana kuri antu nyabo baciakite muno na siasa cia kurwa moi takire itu murungi na bagitobu imanyara nyabo baciakite muno na kurwa moi lakini ukona moi yakoebera muntu jakira itu netere agatachoka ne jari minister omwe atari muno kitchen cabinet bara beta bara kwa beta kwa kitchen system yao bara beni batonga ile thirikari bara bari na uge thirikari ya Kibaki uga kwita agateja na ndendere siasa kuigi wa mwere Paul Muite Alfred Nderitu na bange bareo na maina kamanda baumaneria na moi akuthiria baero gipindi kingi kimwe gwatuika utikio bakuthiria nontu kira barachia kake gitio kairi bathirira siasa ene na bathira buru na mantu jao jathira kwa kinya bakubona ra Mount Kenya bakuona nontu baturo cia siasa ene na kumeneria Raila siasa ciao ciethinene boja iri thaburira ri utarone atiri
Ruto eja go support Raila atuika chairman wa African Union Commission athingati Raila ri bageta u kinya gwatuika Kalonzo kana Imala Karua kana Ijo kana ne Oparanya kana Muntu karungama na ngwataniro ya Azimio athingati Raila ri bakathithia atia bakauga baba twire kurwa siasa ene cia Kenya na bagwatene Raila begi ntukimwe tu support umo wao kana bakauga Ruto uju uratethia Raila wetu atuika chairman wa African Union Commission no etugo support no kuona ukiuria kiu gikuuriwa gikuona kana Ruto eja kigukiria Raila atuika chairman wa African Union Commission eta na haria Raila aria athingati ati umbikana untu nwe mwathani na mutharimite agintu gitagwa mbio kanyua eta ariria athingati baria Raila uria abatetheretie muntu wao atuika president wa Africa abarikania na mutethererie kaire atuika prime minister 2007 ria bari ODM ne rimwe abarikania muntu wenu kuona ite biria bionde onete bibi nene gia prime minister Kenya na kinyege president wa Africa no ni mutethairia umenera mbi urego mpera kure ewe kumbi kethero imuntu oku na kumutethia baba nge bageretio mutethio tikyo bona ubu karego mpa kure u ni untu bwai nuko ne bakona kinya kwa arega kujukia thingati Raila bonde kwe baraba kamuthingatira buriko no kuona so bakona nande Mount Kenya neo iriona atia Raila akeja Ruto akeja go supportwa ne antu Raila ati kwenda Mount Kenya kaire kumanya kura ciawe no ntu mbere makinya upinzani bure na bu ijote bu bomwe bajairi kura cia Raila igucoka uriko Kiruto icokere Kiruto kinya Mount Kenya te gitumi mo no bata muno na kule antu bara iba Ruto Mount Kenya eu kinya batereti ni atongeria bao u atongeria ba Mount Kenya ora bomba kuija kwira Ruto na ndi tuthithie bwega kana twite na antu betu tukwebere na antu betu butumba gutumira rutwiro rukai kaire na kinya Ruto no aigwa no aringithwa ageta agategera ira twita western part of the country tayo ire tura gwito western province na Nyanza ukuona no abategere inyabo agateguka nderiku ndere bo Mount Kenya kujukia munini 2027 bwebwe nenya kijukia munini ni ntu regional balance no tunya Rift Valley ire the western part of the country lakini akabategera na metho jaweno auga maendeleo auga kubokiriria antu bao bakona thirikari ni etu ajukia antu bo bonde ukona Mount Kenya na ndi ni nyie au ete utagwa na wendo muno kana bathure baume bete upinzani na igutwika kinya tongeria ba Mount Kenya ibambirije kugitate gutirimana bakioranagia unyanya bo baumira gategate Ruto na Raila na undu bwao bwagisiasa ibuturija ira siasene twatiwa tukariate kana tukeja rutwiro rwiko na tutikeje kurira ariku aja no korirwe menya kinya antu bara ba Rift Valley na mugongo jora na Raila umete kwa mbere mabankene ugeta Muroni Jonkene Anandi Muroni luo Nyanza Jonkene na Nandi Rift Valley kwa Rift Valley kwa Kalenjin kwa ba president bojairi ikethro rikana geography kubwaga bawi bara beta kwa Nilotes yes nora kwethana na River Lake na Plain Nilotes bare kwena Plain na nya Island Nilotes wetikia ba Kalenjin Island na bo bara ile River Lake Nilotes Mount Kenya ibantu nderi batu tu ibantu geko ibantu ekamba ibantu nderi ko kunyoyomba kwethirwa ize nyabantu ira yo western ya wibaire ake muruya na mugisi yake kwene nyamusuba withirwa ari luo Nyanza musuba lakini bakai bari bameriru njaru abasuba bara betagwa abasuba ba John Badi ba gesa milio diambu bawi abasuba ya bantu kidogo ya bantu lakini betharo bara ni na bejere bakara gatigati kanjaru ba meru nyiki njaru ba yete bon ni bakai muno bara nyaki aba gisuba nande ugo twika reunification of the Nilotes na bagwatanire u au ibo twika ngwataniro nene muno ina inye nene gisiasa ku Kenya
ko ibambĩrĩtie gwĩkĩra ũguo na arĩkũ ntereria cha Mount Kenya na ibambĩrĩtie nya kuibanga bakĩũragia bamwe kuigua nya mĩcemanio na ndĩ nĩ kũthithua bakĩũranagia handshake nĩ njĩre twetau no te handshake nĩ tĩcerega kũgĩtate kwethia bambere ba mwisho na bangi ba mwisho bakaethwa bambio bambere gutega antu bara bakainyirika ke handshake antu baruto handshake igukarika gatigati ka Uhuru na Raila antu baruto ibo baumire na baikaira muno na ndi thaa ici ibokera handshake ya Raila na Ruto eja kumiza muno antu bagacagua kana antu ba Mount Kenya antu gacagua tekenda full command ya Mount Kenya lakini antu ba Mount Kenya ibo bokera kumia ke handshake iriko ije no gwa bo bambĩrĩtio tonya na ndi icho siasa ile kuringo lakini ore gitare gwetare gitare mbisa igachumiria